Uangalizi watukufu wa Chabakat Al Internetya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rire jailana harmai masuala ikao riatsansa wa ardi rikaza muda waka ngarjodo buhua nahia hanahia ili zesibuzizi benuhe ili zesibuzizi benuhe pia hakanga sina jukumu nziro jukumu ya humunishiani enamna intia hanyu enamna iswarifu lao jukumu ya humunishiani yezijirio harmentia hanyu. Taib rimone sani zembeha zahe opposition jana na juzi na nalelo na zembeha zahe opposition zishida nao na Azali kazi jatsatsaza hata asulan yauka ngwa shida nao na Azali lakin kwa tutsaha masindano ya voti ngasina maha takriban miraru vanu ngasina takriban maha miraru vanu washida nao na Azali wa hara ya voti hakangwa ambao ya ukaya voti Azali ngujorenga bange na sirkal ngena enti sisi rihara ya kawenji wakanayezi ni enti nuwashindwa haruma voti wenji wakanayezi vanu raziona nuwashindwa haruma voti sionesano ya ukaya imaraisi wana wa Komori wanzuani wabirabanu amedabdala Abderrahman baba wa he istiklal ya Komori Mwenyezi Mungu jumla za wajema ima hakume na mili ya ruma enti inu kaja kubali ya shindwa haruma voti amedabdala Abderrahman mbaba wa istiklal Mwenyezi Mungu jumla za wajema ura isi Komori mwana mzuani yangu haruma umji wa domoni kaja kubali haruma mpanza la maha kume na mili ushindwa oyeye ushindwa ukubali ya shindwa haruma voti baadi ya mahamili na mizimiraru ya mongozi aliswali mtashiwa ya hetarehi ya he istiklali ya hetarehi sita ya mwezi wa Julieti mahashiwi na majana shenana mengo mfukare na nsanu huja hetarehi ndaru ya utu aliswali hii afanya mapinduzi harumu mahamili na mizimiraru ametabdala haja harenge itarehi 10 ya mwezi wa Mei mahashiwi na majana shendana mengo mfukare na nani raïs ametabdala hardi babu hareje banda panza la maha mili na mizimiraru ya mongozi aliswali mtashiwa
yabo tarehe 13 ya mwezi wa Mei mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na nane huja tarehe mengo mili na shenda ya mwezi wa November mahashiwi na majana shenda na mengo minane na shenda Raïs Ahmed Abdallah Abderrahmani kaja kubali ashindwa harma voti. Johari haja wajau mahasita ya kamili. Johari kaja kubali ashindwa harma voti. Taki Muhammad Abdul Karim harejei bandia ya Johari. Panza la mahamili na mezi minane. Taki Muhammad Abdul Karim kaja kubali ashindwa harma voti. Muhammad Taki Abdul Karim haroha hendeza. Nizimgu ujumla za wajima wa bahanu yalala. Azali haja. Azali haja habiwa harma voti hata indushishi nuku. Azali haja habiwa haruma voti hata hindushishi nuku tarehe ngyo yabo tarehe ya ntinu ngyo yabo wa Comores mahsus nyinyi matalabatil ilmi au message inu message ya tarehe message ya tarehe amsomeso banu na wesheleziza yesiasa ya Comores. Banzilo mahashiwina majana shena na mengo mfukare na nsanu ujana lelo. Upande wa hesiasa. Lazima tusomese. Adi reshelezize matalabatil ilmi. Au kale longa sina wanduzi wikume. Na ziraru zihukume na zine ya wana matalabatil ilmi walio harma universite de Comores. Sisi ngasi madhoimana wa waisheleziza intia hao. Tarehe ya intia hao. Raïs Azali ranzoma hazi uzili nambili ya jana ya sharia shahe Union de Comores hadungiwa hubiwa harma voti. Zama ahali mashawiri wazisiwa zama wakala wa umoja wa Comores habiwa nana zama gouverneur Azali habiwa nana za raisi wa maraisi wa daula haka Raïs Azali habiwa harma voti. Say Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haja umhazuzi ilina sita habeshele ya umhazuzi ilina sita Ahmed Abdallah Sambi ya rejei harma inu ukaraisi la panza ya mahamitanu na mezi sita Raïs Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kaja kubali ushindwa haruma voti. Wiyo domwendo washinzuani wa ufaume wa ukaya kwa sutaha wa paro joshindwa haruma voti. Hapo sido wanzuani bahi au kati fumbu wa Johari wa mzuani mgazija tifumbu wataki maraisi wa hensinu wabirabanu haruma tarehe huja kabati raisi ya kubali yabu ya shindwa haruma voti. Ya kubali ya shindwa haruma voti. Tarehe ngyo banu na mweshele nyinyi matalabatil ilmi na mweshele nyinyi mshida nao na Azali lelo mtsambe nrabu Azali banda ya haja Azali banda ya haja ya rudia rejei 2016 hujanaba ha Azali harihende havaye ngozi ya simba yahe maraisi wabirabanu pia katsushindwa haruma voti Azali bandi ya haja 2016 hujana abaha
Azali katsushindwa haruma voti dailankandu ya Abdallah Abderrahmani dailankandu ya Johari dailankandu ya Taki Mohamed Abdul Karimu dailankandu ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Nge abubahi ngasojo kaukena mna inu ridwamba ngarishindwa karsuhenda rashidana naye yabo jaubahi hatandi jaubahi hatandi isode shatsongeza washidana una Azali banda watana bahi luka Azali hende havaya ilankandu ya hema raisi katsushindwa harma voti na ikililu hashindwa harma voti ikililu haka hashindwa harma voti zama wakala wazirenge hamvu riziono harma le jumba la mawakala wazirenge hamvu warenge majorité parlementaire hamvu na abo washindwa wadhulumie partiju rikabanu riziono ezia ikililu shayo kabaja ka Facebook amduna dunia ni ezia Ahmed Abdallah Abderrahmani kabaja ka Facebook ezia Ali Swali kabaja ka Facebook ya jana Facebook lelo wimtawalifu nu wakati Takiyi ya kauruma yena Saidi Mohamed Johari kabaja ka Facebook zinji zabira banu watsuka Facebook Facebook ija 2016 Facebook ija 2016 wandu ontipia watawala haina mnu nge metro wa siasa haina mnu nge mtaalamu wa siasa ranzi 2016 hata nabaha wandu wababai hangwao haruma hidi haruma patiko wachoujue tarehe ya ensinu no waijuao warende hasawa Rais Azali enkandu yavaya abaha katsushindwa haruma voti gehamade maraisi wabira haruma ensi inu shode shati ya uhara ye opposition washida na unaye wambao haini namna yonsi pia na henda haruma voti eshwabaha sharibaki asina Azali dosi mtowe roho isode se kalma za opposition ngasina mahamira rubanu ye lugha ya opposition dokaya karina ushinda rishidane na Azali haruma voti enzia ya hatu eshwabaha shahatu sharibakia dosi humpwashe hitwa mimi de wamboze kalma hizo mimi lelo handa nyinyi mdungo wishili ya lebangwe la Facebook linu lelo do handa ni mwisha we lugha hiyo lelo eske lelo do handa ni mwisha we lugha hiyo yemndu yambaze nongo hizo o wandu wambaze nongo hizo mba amuzisoni nyimaranya o wandu wamba ukakwatsu shinda na ndaona Azali harma voti harma masanduku ya voti yemba mbaba hangu Inoussa ulo honsini mwetu rabi wambashile waikoni wamisamihuli wafumbuni duwamba ukaya kwa tsustaha voti ngwanzao wapue Azali sheitso wamba zenongo izomba amuzisoni bwandwa huli bwandwa ni Mungu ngasina inuma hamiraru ye lugha ya ukaya karna ushinda rishidane nawe bo Azali zembwana za hatu zonti pia dosi hupwashe hitwa siwambashile de razamba wasiwa ikoni do razamba amuzisoni nyimaranya mdunga wale bango la Facebook siwa isanda mjini de razamba elugha yo wa Marseille do azamba
Oh, Namke wawi wa Comores. Nyinyi mshida nao na Azali. Domarinika ya lugha hiyo vanu harumale bango la Facebook vanu. Kanga manzao randi ise utowa ze archive ya heze kalma za hanyu. Ngarjo utowa. Namrati tange. Karandi sotowa ze archive ya heze kalma nzamba uizo ya ukaya. Nyide mahamba kakamtushindana na Azali harma voti. Kamtusa havoti. Umuhimu wa hanyu mumpweshe hitwa. Aba Azali hende hajuruhuilwa ni fanu. Azali hende hajuruhuilwa ni fanu. Hakanza ya ulwa wa ni fanu. Azali hakanza ya ulwa wa ni fanu. Hende hajuruhu ye raïs. Fanu hende hajuruhu ye raïs wa hedaula. Yabo nyinyi makahamba ukanga manzo muwe raïs wa hedaula. Ngarjo udhwani dobi. Ngarjo udhwani yando. Nyinyi madisa luhari. Lona mahamira rwanu. Mambao ya ukaya. Kamsina mashindano ya hanyu dani ya Azali. Umuhimu wa hanyu. Mumpweshe hitwa. Rajara hunda muru. Labala shononde. Msanana wewu. Henda ya himilera iswa heda ulani sumsekuli yasho. Ya mjuruhi. Hata nabaha. Ngamanzao si marainya. Haungamanzao si watangazaji. Ridhani yendu. Nyinyi ngamanzao ridhani yendu. Buwabila namina. Naribwe nyuba rizambi. Ngamanzao ridhani yendu. Ritidhani yeo wadisorambia. Walone luha yoka umimu hao. Wampweshe hicho. Ha? Banu yanya wabanu diya kakabanu. Banu yanya wabanu diya kakabanu wa robila lamina. Nyide marambi ya ukangamsa hawa mumpweshe hicho. Hende hajuruhilwa. Rekadanyi, rekatsindanyi. Engamanza usisi ridhani yendo. Rekadanyi, rekatsindanyi. Engamanza uridhani yendo. Ekatsinu wabangu watoka humpashe hicho. Haina usiku le bango la Facebook lini. Uwandunda nyi mazina ngamyaji wao nsiwa udo site mazina ya ukafulani na fulani do hamba. Shee abenu haku ikauheini wakati ya rongo wao ngarjo mwara isa Azali ika harma video jana sedelarifu ya zifanya harme mahamira ruinu eka efrazio parola wa ya uka ngarjo mtowa ngarjo muwa eka kalma yu parola roha harma ze kalma za sedelarifu ngasina mahamira ruwa ngarjo muwa zembi yorenda wori mtowe hunule menguni ya zambanda mi tiparo zambe namna hiyo tiparo hana lugha ya kijahili ya he namna hiyo tiparo hana lugha ya kijahili ya namna hiyo wanyi mzambao ya ukaya mabaga mjoka umu mahususu ndawe bosede larifu lugha hiyo randi so ishia nawe haruma le bangwe la Facebook lini haruma ze declaration zahaho uka hurenge miadi ya ukayango jowe raisi wa he daula maha rizishane lugha hiyo nawe banu no umoja wa haho yabolelo kadhamana yabolelo kadhamana uasime ya ukaya zinu rizambari kaudozamba sheza lelo uitsindasi na mjihanie bayodi iyo yu haki ya hanyu zo kweli si opposition si do hambaze kalma izo ya ukaya ngarjo kaumuwa yafe sheitendo ashafanu shinu tsindasi na mzambe rizishie na mjihanie hauka sisi karna ujua ridhanie wandu ekatsindanyi karna ujua ridhanie wandu ekatsindanyi hauka nyido marambia ya ukagamanzo mwe yafi yo handani kadwabili lazima niuzise
ni uzisendro no tena lelo namhose makio wafuandu wenji wanu msuvumbu wa feswali na mutu na salimu wabala mizinga wanjia haruma behe wala kijeshi kandaani wenda wandisodisa mizinga waonsuwa dhukuru waonsuwa dhukuru hata wajiuwa owandu wabala mizinga militaire yafanya évasion à la maison d'arrêt de Moroni ya roha ho prison ya jitowa ya bala mzinga ya lungana na masivili na marainya wanji ya harma behewa la kijeshi wida wadi sodisa mizinga sila mendabu mambaka uhalala hafu itanda juu ukajalala ya faitanda juu wandu wao kwa jalala wa faitanda juu wandu wao wajiuwa wandu wao wajiuwa msunji ya harma lesu ala la kandani na feiswali na mutu na salimu hamada gazo hafu harima mzinga senatikari menkodo hiyo usiku rakanza litowe skadron isinjie irengewe mji wa Ikoni rakanza rihime rikombowe o mji raindizewa en erreur rahima rakawananele jeshi amadagazo ya ulawa hamadagazo ya ulawa harime nkodo hiyo kawe nkodo hiyo mimi tiwana mimi ngoni mwandu wa iwana njatsanjwe ko wanama wakana haki njatsanjwe ko wanama wakana haki haukwaja kana haki wenda wavunzai la duani warengai magari hazamvu njatsando jua omji wa Ikoni udubiliwa ngardisi zo mizinga siimitika wana titsuwa enkandu ya kitangazaji sihimini hifadho mji wangu usiku amadagazo haro hao handuhuze wangutiro handuze ne mala hoyo mailio jao handuze amadagazo no hatu hojao haro hare mepandwa mwana mume wangutire metsisi opandwa mwana mshetisi we parenda nywa Ikoninga mji wao mala hoyo yawe namna kanzi tishaida da kansanu après tishaida kama dagazo abalo wandu la pitani na bala roho hao tiro hatu le fulo zima busidelari sedelarifu ye hwende yo handuza hamadagazo hwende hamango nzo urenge e famille ya mzaza hamadagazo wabali wabela ringo wabe France kutajohenda parce que mzaza hamadagazo kajaka parwa ho gendarmerie yado sisi wanuheziwa ya ka victime mzaza hamadagazo na eka chaka udoparwa yesisiwa anuheziwa ho gendarmerie hauno mahakama ndazama dagazo hatsuka Ikoni hakalansi za ledindi la ele tanga la imana hai yabo hukana haki huka utirohe harume argument yini ya ukaya e famille ikaufanywa pression ne sharia mtazama dagazo katika ufanywa preso kaja paro au gendarmerie yode maana wasuju hawa mbakango tsao mtazama dagazo umhufie da ene famille hahe parce que ngoma victime enfant Ayman hovuvuni habalwa ha akahatwa armasashe abalwa habi hao vuvuni hakada ina wananya wenji wezi wakawazingarwa wezi wao winji wa hao waremwandrondro sha Aimani kadashinda ya resiste hakahabiwa haku hafia ho gendarmerie serikali yamba hafu hamalezi hafia ho gendarmerie reka hafu hamalezi reka hafu halala hajifia hafu homihononi mahe serikali abodo madhoimana
hafia ho mihononi mwe serikali reka halala hajifia reka ka swani malezi shezwa mana yakana yo de serikali aimani hafia homihononi mwa serikali haka hafu hata sababu hili wizi ikao mjomba wa aimani hasisiwano heziwa hata mezi mezi na mezi juma uzisiwa wa mkoba wa dhahabu ikao zikazilawana na uthibitifu mwinji ya uka dhahabu yakautuhumla uka aimani haihibi umkoba ukaunikiwa mjomba wa aimani hakahusisi wanoheziwa enda ilaziwa ho gendarmerie mifumo busedelari mana hindi ni watsujuha watsaha fami ya mzaza aimani waitoa waibeha Faransa waihifadhi haukai kama jimaleni ikadomla loho gendarmerie ye fami ya mzaza fami ya aimen ya aimani ho vuvuni ichodoko gendarmerie yo sisiwano heziwa mana hindi ni watsujuha periodila los alanga muhuziso adinga muhuziso wanishili yao los alanga muhuziso bosede la rifa ni uzise no wanishili yao so ala uzisa mana hindi ni watsuroha hakali zinu za madagazo rijua kama madagazo mzazahe ne fami yae kwa jaka usisi wano heziwa yode mana wewe watuka wajuha wakati wa madagazo ini ya aimani hovuvuni wawado siswano heziwa mana hindi ni lalathi basu adari uzise ni marai ya mrangali yao mrishidi yao izo desi analyze hewa fahadi hare mamzinga hostadi ya maluzimu famia ya fahadi hoiroho ya washili kaijajoroha yudo parano siswano heziwa haukaya ulamri ya dhulumiwa ya fahar mankodo ya mpira ya kausisiwano heziwa di mwana jeshi ikao ya mfuma hauka lekosa lidhahiri shiha libenu shiha ya hukaya mwana jeshi hafanya itendwa idziru hauka hadisi mzinga haba hanu ya tsula dhimi hadisi mzinga habitiwa harma conseil de discipline hatolo harma le jeshi ngabo muslim mjipare hoitsambuni salimani bemazina ya opyanga obuhari hoitsambuni mjipare salimani aitsandaya muslimu hahundi haye sote mpado hasote pado wa 9 mètres de hauteur hahundi hana kupukupu ya rocheya ye famille ya kayabo ya kama nsoefu hakanza inde ya dhabihi ende apwezitwa lazima umfoa wa muslimu ukekujua hauka we linu fujari linu katili labala shononde lende la towe roho da honi mawandu lirema mzinga le katili hilo lirema mzinga sur le champ wakadaona muslimu wabamba ya watawa washindi wajivukisha yeye muslimu hafia yabo hafia yabo hakanzendi afanya hakanzendi ya uwe haulawa rijeza fanu haroha habala shononde hanuniza
hafanya mara ya handani yende misuje yende ya uwe raisi wa heda ule. Hafanya kadwabili yende misuje yende ya uwe raisi wa heda ule. Hafanya kadwararu yende samba mbodoni yende yake harme ma serviteur wa he maulida ya samba mbodoni yake harme premier rang ya ho wandu wa hudumu wa he maulida ya samba mbodoni. Wasamba mbodoni kwa jakubali wa mtowa harma yengorolo ya hoanru wakahanza wake harme premier rang ya he maulida ya samba mbodoni yakautsa wandu yakautsa wade rais wa heda u zila zija tarehe 13 ya Septemba zija uka ulamba ya hahe hulado hao hale kezaze ndongo ndondoro holiho hulado hao Chabalaze nongo zani saranzi hale. Hani soji prepare ranzi hale. Haka uprepare wanimba. Sisi ngarjo hamba waka umprepare danyi mamba okaya mroshe ya raisi wahe daula mtowe roho. Shadan la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nsina wandu njojo wadhania ekasi danyi mlone lugha hiyo. Badie kanga mjoka hamba lelo mjemjihanie mwambe ukaya zonrabo Ibrahim Inoussa ngori kazonrabo karja paro hamba ze kalma hizo si kardo hamba ze kalma hizo ngarjoka uwera iswa edaula abakati yo ngamjoretire amjoretire nambe abo ilazimuni hukumlwa yabo ilazimuni hukumlwa pour diffamation akabo ngamabondrabo na mtangazaji kadwa bandrabo Gama bonda bokaya mwamba ya ukanga mchoka towe roho ya raisi wa hedaula amu mkazo ni ndabu sheka nsum kaza ni ndabu zinunrongo mdungo usamba vanu yabonga manzao sisi wa Komori rivani endobi yemdu ya kanza ya we raisi wa hedaula wikaje kanza we no Si azali mumsuje, si azali mumbuda juu, weide raisi wa hedaula ya kanza tolero yenda ya juru huilwa. Yenda ya juru huilwa. Hafu kamna ujua lelo, mrengo wa Komori marende malaba. Kamna ujua urenga wa Komori marende malaba. Ikeri sidhani. Ikiankilia hangu isifanyi hazi ya mdhaniani ukanyinyi do mapua fanu bosede larifu mana hindi ni wajidone harmeza fanu mpakani uhuishe famia fanu na mzaza fanu pourquoi il y a de quoi Emana wajihafilisha ne dossier ya mzaza fanu hindi. Sibahi ujihafilisha ne dossier ya mzaza fanu, shauti msaidie haustarabu. Pourquoi? Pourquoi spectacle yinu? Pourquoi spectacle yinu? La rimani juzi c'est pourquoi spectacle ya hao? Bo, c'est de la rifu. Wanzu pia usungu hanza waone ukaya wewe do saidi yo mzaza fanu et pourtant wede enemi wa mzaza fanu wede adui wa mzaza fanu ne fami ya mzaza fanu pourquoi wanzo urirende malaba kuna ujo urirenda malaba sonti pia rike amanda we kuna ujo urirenda malaba sonti pia rike amanda we wandu wenji wajo saidi ya fami ya mzaza fanu wandu wenji wasikiti hao abaha ne situation ya mzaza fanu. Mais tu n'as pas compris. Wandu wenji watoka wapo ani wahundu nafasi mzaza fanu haprofite ze ONG mbali na mbali zimsaidia watina ukahufanya spectacle Vanu umji wa Salimani ya Itsanraya ikaulavimu
haini usiku ya tarehe 13 ya mwezi wa Septemba ikaulazimu wadofanya hauli speciali ya urehemu Azali. Mana hindi sio amrejezo yabo uyelewe ndonondo bosede larifu wa Comores haini tarehe 13 ya mwezi wa Septemba ilazimu mji wa Salimani ya Itsandaya wadofanya hauli ya urehemu hatazira yulia javuzele juju wadorehemu Azali mndu ya hundana ne hikma ne imani uka edamu ya iti hao Salimani lelo tarehe ya lelo tarehe 13 ya iti hao de ya hangu basi hao namshukurie Mwenyezi Mungu wa Comores mahususu lo mji wa Salimani na haini mana ya zalshaniha harma mji wa Salimani ilazimu ya shukurie zenema Mwenyezi Mungu ya mbanizo usikula tarehe 13 ya mwezi wa Septemba edamu ya roho hayati habonsi harma mji ula de damu ya Azali sinaiti hainji wa Comores no Azali hasubiri hamba hunu kosuti hadamu homjini hunu ye katside yangu basi mijimindwa jina nansizirwa jina ye miji iyo yo kadakandaka yo tsorendwa dakandaka wakati na wo simweshele zizani ye tarehe 18 ya mwezi wa Mars mahashihi na majana shenda na mengumfukare na 8 wobishioni ikoni itswanda mwana jeshi wambwa kabasele ya rengana daina mwana ikoni wambwa kabasele ya rengana nkodi na nsiha daina mwana jeshi wa hele jeshi la ufakuzi wobishioni warengana nsiha kabasele ni mwana jeshi wa hele jeshi la ufakuzi la liswali wobishioni sahanda na dakika mfukare warengana kabasele harengana ndaine mwana jeshi wasihanangwa ubonsi kabasele hakana suiha njema rahana ni mwana jeshi kabasele hamu wabala hafu we mwana jeshi wala hafu afya bala Ishode kahandi sawa mzinga udihe. Muhammad Hamada Mbore hana liswalihi kwa jaka watiania ya wende wadise mzinga ikoni amduna dunia. Waroha wende wakombowe yezi ya miko wani ya kaya rengwa make kaya rengwa anotaji no mjiwa ikoni. Waroha wende wasanganyo mji uyelewe ya sheikao bimana de polisi municipal. Ya rengwa kweli wana waikoni sha ila sirkali yode message aliswali ya kanza ide ibehe wobishioni daina Muhammad Hamada Mboreha njomba hangwa Muhammad Mboreha ngena mungu yabo kwa jadhumaini wende wadise mzinga mwana jeshi hende haulwa wabala wobishioni ningwa mrehemu kabasele shode shaka utongeza imizinga yadi sodiha dabu mwana jeshi ya remwa na mangalio mfano huo mwana jeshi ya remwa ya hafa na raisi wa daula ya remwa edamu iti hao noka bajadi ya mzinga henye msike wanafiki wa Comores ba Mwenyezi Mungu jodre mazembuda za wa Comores msike wanafiki yo imani nji ya raisi wa daula omji wa ikoni urendwa dakandaka wana 12 warema mizinga yao na wandu mengo 8 warendwa malima msi na wandu mengo 8 warendwa malima msi njema ya kaikoni na haina mdu ya kana sauti ikoni hatoolwa hatilwa harme mediateur tonisi ubahizi wangwede wafungwa harma ze prison kuu za nzuani za aliswali Omji wa ikoni umetewa en quarantaine pendant 72 heures. Et tarehe 10
nane ya mwezi wa Mars mwahashihwi na majana shenda na mengo mfukare na nane yode tarehi yo kabati mdu jojo ibadili ya ilekeze hawe yode tarehi yabo na isoma tulokatika hai makati yao tika hai hakusatika na mahamisha jati liti isomo donc yode shatongeza milongo zao wa mji wa Salimani kahe na mdanza Azali kaka mdanza Azali abo mhinyi msidoangalia ukarifa anu hende haula hafu hau hende hajifia mana ngabwe version ya he procureur ya uka hajifia ngabwe version ya hangu mimi esanangashwe mwa na tsukubali uka aimani halala hajifia yonge inangajeo wewe lelo bwese de la rifu wesi de mwana mewa udafiu fanu hanami manami de mwenza nkonze mbili na subuti na gabile mahakama bimana de ministère public na baka njakubali mrongo wa mamba halala hajifia mimi tsamba kajalala hajifia abo mwana mmetsindami shanda welelo walalao mahurani ho wishilia hata ujemaore ujodo fana spectacle mimi et défense ya hangu na fanu na mzaza fanu je suis là dans le territoire comorien je défends am defende haki harmeti hangu kwa simu do shangaza hunu do hatu kwa simu do shangaza donc tu vas me donner ce cas quand on fait un spectacle kawe mana mme windi non kema je uhonde nkomiyo jida film wewe jida film boire ha pasteur warende ha pasteur plutôt jida film hosorme dawa inu no wazungu namna utoka ujeleza ne mahakama ya hahuda uno wazungu jida film harmo pano unlawe jida film we maji ya honde nkomiyo ni hambia ukaya sisi ma patriote garjo defende ye famille ya mzaza fanu na fanu wo raïs wa daula ya mdefende ranzi Salimani parce que raïs wa daula ha defende mzaza fanu ne famille ya mzaza fanu ranzi Salimani ha defende no mji wa Salimani hamba wanuma victime romji wa Salimani wanuma victime wasidi hemzinga banu wajoti adamu ya saya ikaotsida inu ya hangu ha defende mzaza fanu ne famille ya mzaza fanu uka wasidhulumiwa na sizindwa jina ye famille ijorendwa dakandaka ye arwi raïs wa daula ya songeza ya tiha ijorendwa kafa boliwali kaijajo kaya harmai carte. Je te dis mon frère kavamana abwe larif si monsieur les izani za Donald Trump juzi kajakara iswa daula ancien président de la République américaine. Mono buyaremwa ani hakomelo lentavu de le shishio de letavu de le shishio libabulwa wafuandu araru sur place mana mtwanza mshukuri Azali Emana mtwanza mshukuri Azali hindi ne imani ya hahe ne mahaba ya hahe numji wa Salimani ne famia mzaza fanu uyakataba haba mzaza fanu ke hai uyakatana haba ha famia hahe ngiyo hai wa mji wa Salimani kaujati adamu shiati adamu edamu yati adamu ya Azali izo ekaka mjakubali mashukuria Mwenyezi Mungu ngutomdemanie mbuda ya hai hauka yo imani kuu tosa na salam hujua hanyu ala barakatillah.